Mbahaye ikaze mwebwe mukurikiye Rwanda ni Hub. Tugiye kureba urutonde rw'abahanzi bakunzwe mu Rwanda kurusha abandi. Nimba uri mushya kuri Rwanda ni Hub, kora subscribe kandi kuri nzogera kugira ngo amakuru nk'aya ngaya nzajya nkora ajye bageraho ku gihe. Top 10 y'abahanzi 10 bakunzwe mu Rwanda ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 10 turasangaho Ariella Ways, umuhanzikazi wamenyekanye bwa mbere mu itsinda rya Symphony Band, nyuma yaho akaza kuba umuhanzi wigenga muri 2019. 2020 nibwo yakoze indirimbo ye ya mbere yaririmbanye n'umuhanzi Juno Kizigenza bise Away. Akaba akunzwe n'ingeri zitandukanye yaba batoya, urubyiruko ndetse n'abakuze. Aherutse kumurika album ye yise Here to Stay, yakunzwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe. Tariki 12 z'uku kwezi turimo, sosiyete ya Universal Music Group izwiho gufasha abahanzi bakomeye ku isi yatangaje ko yamaze gusinyisha umuhanzikazi Ariella Ways. Akaba ari uwa 10 kuri urutonde rw'abahanzi bakunzwe mu Rwanda kuko afite ibihumbi 325 by'abasubscribers kuri YouTube. Ku mwanya wa 9 ku rutonde rwacu dufite James Ruhumuriza, uzwi ku izina rya King James. Akaba ari umuhanzi uririmba mu njyana ya R&B ndetse na Afrobeat. Akaba ari umuhanzi ukunze kuririmba indirimbo z'urukundo. Akaba umwe mu bahanzi batangiye kuririmba secular music mu buryo buri modern, kuko mbere ya 2009 indirimbo zari zizwi cyane ni indirimbo za karahanyuze, nibo bahanzi twa dufite muri uru Rwanda. Akaba yararirimbye indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Yaririmbye indirimbo Abubu, aririmba indirimbo Biracyaza, indirimbo nshya afite ubu ngubu yitwa Moana. Akaba yaragiye atwara ibihembo bitandukanye kuko muri 2011 yahawe igihembo cy'umuhanzi w'umwaka yahawe na Salaxy Awards. Nyuma yaho umwaka wakurikiyeho yese atwara Primus Guma Guma Superstar. Bamushyize kuri urutonde rw'abahanzi bakunzwe cyane mu Rwanda kubera yuko ku rubuga rwa YouTube akurikirwa n'ibihumbi 328. Ku mwanya wa 8 ku rutonde rwacu rw'abahanzi beza bakunzwe mu Rwanda kurusha abandi dufiteho Bwiza, umuhanzikazi uri ufite impano idasanzwe uririmba mu njyana ya Afrobeat. Akaba yararirimbye indirimbo zigiye zitandukanye, iyo mwakunze iyo bita Lady, Ahazaza ndetse n'izindi. Muri 2021 Bwiza yegukanye The Next Diva. Iri nurushanwa ryateguwe na label muzi yitwa Kikaki Music. Iri rushanwa rikaba ryarateguwe hagamijwe gushaka umukobwa uhiga abandi wagereranyijwe na Miss w'umuziki. Iyi label isanzwe ibarizwamo Dani Vumbi ndetse na Mico The Best. Tariki 8 Werurwe 2025 Bwiza ubwo yari Brussels yamuritse album ye yise 25 Shades. Impamvu ari kuri urutonde rw'abahanzi 10 bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda nuko Bwiza ku rubuga rwa YouTube akurikirwa n'ibihumbi 380 n'imisago. Ku mwanya wa 7 urutonde rwacu rw'abahanzi bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda turahasanga umusore Bosco Kwizera uzwi ku izina rya Juno Kizigenza, umuhanzi uririmba mu njyana ya R&B ndetse na Afrobeat. Juno Kizigenza akaba yaramenyekanye mu mwaka wa 2020 ubwo yasohoraga indirimbo yise Ma Formula. Muri uwo mwaka wa 2020 nibwo yatangiye gutwara ibihembo. Yatwaye igihembo mu bihembo bya The Choice Awards ndetse atwara n'igihembo mu bihembo bya Isango na Muzika. Kuva mu mwaka wa 2020 akaba amaze gukora indirimbo zisaga 44. Indirimbo aheruka gukora niyo yise Shenge, imaze amezi asaga 5 yose. Indirimbo ye yakunzwe kurusha izindi zose ni indirimbo yise Jaja kuko ifite views zisaga 5 n'imisago. Impamvu ari kuri rutonde nuko akurikirwa n'ibihumbi 459 ku rubuga rwa YouTube. Isi yose imenye Fred Robinson Mugisha uzwi ku izina rya Element, umuhanzi, umwanditsi akaba na producer ukomeye mu Rwanda. Niwe dufite ku mwanya wa 6 ku rutonde rw'abahanzi bakunzwe mu Rwanda. Icyamamare Element LA akaba ari umuhanga mu gutunganya umuziki ndetse no kuririmba, nawe ubishidikanyaho. Element niwe wavumbuye injyana nshya yiswe Afro Gako, ahuriza hamwe umuziki wa kizungu n'imbyino za gakondo.
akaba yararirimbye Kashe, akaririmba Fudetwa, akaririmba Mirele, akaririmba Tombe. Muri izo zose yakunzwe kurusha izindi ni indirimbo Fudetwa afatanyijemo na Rosikana na Bruce Melody, kuko ifite views zisaga miliyoni 25 mu gihe cy'imyaka 2 gusa. Ayaprodinze ku rubuga rwa YouTube, ari ku rutonde rw'abahanzi bakunzwe kubera yuko akurikirwa n'ibihumbi 477 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa gatanu ku rutonde rw'abahanzi 10 bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda dufite The Ben. Ben yamenyekanye bwa mbere hagati y'umwaka wa 2008 na 2009. The Ben ni umwe mu bahanzi batangije umuziki ugezweho wa modern secular music, kuko mu myaka yabanje mbere za 2008 twari tumenyereye indirimbo zisanzwe za Karahanyuze. Akaba yararirimbye indirimbo zigiye zitandukanye harimo Naremeye, Habibi. Yagiye atwara ibihembo bitandukanye muri no mwaka turimo 2025 yatwaye ibihembo bitatu. Kwaye igihembo cy'umuhanzi ufite indirimbo ifite amashusho meza abikesha indirimbo ye yise Plenty iri kuri album Plenty Love. Yahawe igihembo cy'uko ari umuhanzi mwiza mu Rwanda, ahabwa igihembo cy'uko afite indirimbo ikunzwe kurusha izindi mu Rwanda abikesheje indirimbo True Love. Ibi ni ibihembo bizwi nka East Africa Art Entertainment Awards 2025. Akaba ari uwa gatanu ku rutonde rwacu kubera yuko afite ibihumbi 500 by'abasubscribers abantu bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa kane w'urutonde rw'abahanzi bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda dufite umusore Rukundo Christian Nsengimana uzwi ku izina rya Chris Easy, watangiye umuziki mu mwaka wa 2020. Nkuko narembi komojeho yinjiye mu muziki mu mwaka wa 2020 ubwo yazaga aririmba mu njyana ya rap na Afrobeat, agasohora indirimbo ye ya mbere yise Esurabizi Ntago Mbizi afatanyije no bita Kikitu ndetse na Eyo Beats. Nyuma yaho bahise bakora indi ndirimbo bise Uzukusetsa. Muri 2022 Chris Easy yegukanye ibihembo bya Kiss Summer Awards, igihembo cya Best New Artist, umuhanzi mushya mwiza ndetse n'umuhanzi ufite indirimbo y'umwaka. For Me na indirimbo nshya Chris Easy afatanyijemo na Kevin Kade na The Ben ifite views miliyoni 2,700 mu gihe cy'ukwezi. Chris Easy ari ku rutonde rwacu rw'abahanzi bakunzwe mu Rwanda kubera yuko kuri YouTube akurikirwa n'ibihumbi 575 n'imisago. Abahanzi beza bakunzwe kurusha abandi mu Rwanda dufite Bruce Melody Munyakazi aka Yuhu. Bruce Melody yaririmbye Nujya Unyinisha, yaririmbye Nundize, yaririmbye Katerina, yaririmbye Ni Mahwi n'izindi nyinshi mwagiye mukunda. Akaba afite indirimbo nshya yise Roza ikemaze kurebwa n'abantu ibihumbi 455 mu gihe cy'amezi 3 gusa. 2018 mu kwezi kwa Nyakanga ku itariki 14 nibwo Bruce Melody yatwaye Primus Guma Guma Superstar ku nshuro ya 8. Ukwakira 2023 Bruce Melody yasohoye indirimbo When She's Around afatanyije na Shaggy, no ndirimbo yamwubakiye amateka akomeye kubera yuko Bruce Melody we na Shaggy bataramiye kuri televiziyo imwe izwi y'abanyamerika yitwa ABC News mu kiganiro cyayo cya mu gitondo cyitwa Good Morning America. Bruce Melody akaba umuhanzi wa gatatu mu Rwanda uririmba ku giti cye ufite abamukurikira benshi ku rubuga rwa YouTube kuko afite ibihumbi 773 n'imisago. Ku mwanya wa kabiri ku rutonde rwacu rw'abahanzi beza mu Rwanda turasanga Meddy. Akaba akunzwe n'ingeri zose yaba batoya yaba urubyiruko ndetse n'abakuze. Yaririmbye Burinda Bucya, aririmba Amayobera, aririmba I Lose Control ndetse aririmba n'indirimbo Slowly. Ino ndirimbo Slowly yamwandikiye amateka adasanzwe. Ino ndirimbo Slowly niyo ndirimbo yonyine mu mateka y'u Rwanda, ni yonyine mu Rwanda mbisubiremo ifite views miliyoni 118 ku rubuga rwa YouTube. Hashize igihe Meddy aretse kuririmba indirimbo za secular music yerekeza muri gospel. Indirimbo nshya afite yitwa Blessed. Twamushyize kuri urutonde rwacu rw'abahanzi beza bakunzwe mu Rwanda kubera yuko niwe muhanzi wa kabiri mu Rwanda ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, kuko akurikirwa na miliyoni n'ibihumbi 590 n'imisago. Akaba ari nawe muhanzi wa mbere ukomoka mu Rwanda wabanje kuzuza miliyoni y'abantu bamukurikira ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi bita Israel Mbonyi.
Israel Mbonyi akaba aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Akaba yaramenyekanye bwa mbere mu ndirimbo yitwa Number 1 yasohoye mu mwaka 2014. Nyuma yaho yagiye akora izindi ndirimbo zitandukanye zigenda zikundwa, ariko mu mwaka 2023 yanditse amateka ubwo yakoraga indirimbo akayikora mu rurimi rw'Igiswahili akayita ni Nasiri. Yigaruriye imitima y'abantu bumva ururimi rw'Igiswahili. Ubu akaba ari umuhanzi ukomeye cyane cyane muri East Africa. Mu gihe cy'imyaka 2 gusa asohoye iyo ndirimbo ifite views miliyoni 79 n'imisago ku rubuga rwa YouTube. Mu mwaka 2023 Mbonyi yahawe igihembo cy'umuhanzi mwiza uririmba gospel mu Rwanda. Impamvu twamusiza kuri urutonde rwacu rero ni ko ari umuhanzi wenyine mu Rwanda uririmba ku giti cye wujuje miliyoni n'ibihumbi 840 by'aba subscribers. Kuri uru rutonde twakoze wowe ukunda nde? Ninde wabonaga ukwiriye kuba uwa mbere? Tanga igitekerezo cyawe muri comment, hanyuma wandike uwo ukunda ndetse wandike nuko video itaha yazaba iteye. Ciao ciao.